Pendemno yalade namar medai unong sensar donbor berten ud Donald Trump. Bat lanang pau susu kidak ka jingle donbor jong ud Donald Trump. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. Something all admit that only Trump is going to be able to do in the Trump administration. We're going to be able to do it. Om das ngodon kamshu hiru bandaya kren pensai pha. Namar kiri ka perthai hi borok kawai. Kila deptip lupa ya kata badai kari Rosyahi. Haka jingyalam chung Vladimir Putin. Kaba ulas tang ningkong ban pha yaki sipai kari jong ban le yar dakatma hapo ka khendo ka siap. Jong kari Ukraine namar ka jing smok khlain bor palat kari jong. Wat kumno daka jing tumu ban chulet klunlut. Daka bor yaki katu kane ki benta jong kari Ukraine. Ban yo lek bat ban sensar no hakakti jong uhi. Kabalawan ra yaka jingyap taki hajar ngut ki sipai. Nabaro artili kiri kumcuru de ka jingyap taki phongut ki paiba kari Ukraine haka jinglek bom daki sipai kari Russia hakaba ki dangyai beteng tathadu menta meneru de. Nakaliang Donald Trump ubadai presiden batmai kari Amerika ula persang banwanra hakawai kami jongka jingya sukno hapreng o Vladimir Putin bat o Volodymyr Zelensky hakini kisingi baladep Andrei kadang syukur baik tang haki jingkular om dakakam kabalapau nadu bau Trump ula depan bam smai biang Zelensky ula ai daka jingtip kabasai sya utrom ban nakaliang kari jungu kalalong lepa kabalap penkre ban poino syakami jongka jingya kren yasuk dei hakani katayo badang syudephi nakaliang Donald Trump ulayatu syakilat pathai kubor ba ulayo ban Ukraine bat Vladimir Putin lengba ka phun kol bat daladehi Putin ulakwa ban penkutno yakatei katma layatu susu utrom ban pen urlong bat ban penkutno yakatei katma kabalane hadu laisnem tam kumta nakaliang Donald Trump ulak kerpat ya Zelensky ubadai nongyalam ka Ukraine ba unwano syakamit ka jingyasuk hapdeng cuki ndrei phose kamsyamla urlong satya namar ka jingkenta jong Volodymyr Zelensky yakatei ka rai jong Putin bat karai jong Trump hakaba Zelensky ulap pensai bakadaw kabalap penlong ya ba un kentaj kadai halor ka jingtmu bat ka jingkwa jong Putin ban kamtrai bat ban long traino yaki katu kani ki benta jong kari Ukraine haswa bu un sala ban yasuk ne penkut yatei katma kumjuru de layo jingte ban nakaliang kari Amerika haka jingyalam jong Donald Trump kaladon jingtmu kumno ban yo kamtrai yaki katu kani ki par bapher ki badon po kari Ukraine haswa bakin penkutno yakatei katma badai hina kita ki daw tenrai kabalap penong ya Zelensky ba un kentaj par halor katei ka jingkhot ban Ukraine yasuk dakari Amerika haka jingyalam jong Donald Trump namar ka jing bitar bat ka jing sat palat nakaliang Donald Trump menin kasngi uloong baka dei kari Ukraine hi kabalas dang bakat makan sakhi hapdeng jogi badda ka ba ongru ba Volodymyr Zelensky dei nong sensar donbor jong kari Ukraine kadaw kabalap penlong ya utrom buon ong ya Zelensky ba dei nong sensar donbor kadai halor baka por jong kumu nong yalam kari Ukraine kalakput katem jong hakaba Zelensky ula job hausnam ar hajar khat khandai Andrei namar ka jingshawan hertma hakari Russia Zelensky ulhab bandang yai piteng haka syuki jong tathado bandayo banjit nong yalam thamai dak komwei pat khamtam mentaka kenti lapen trekam dakabor sensar sipai hapo kari Ukraine banyada yakari nakibor ka jingwan her thma ki sipai kari Russia kumta hangningi sngot husai ba Donald Trump ula penno siliang yakabor sensar jongu dakaba ai ka jingkersan kaba khambun jongu syakari Russia ban yakari Ukraine kum hakapor ka jinglong presiden da Joe Biden namar hakapor long presiden Joe Biden kari Amerika kadai kawai nakiri bala kersan ratba ba yakari Ukraine ban the ki jingirap ki babun bat ban yarap penbiang lengba ki tiar siat tiar elet ma bapher
Syapo kari Ukraine bakandang la ban kerda yalade nakisipai kari Russia. Hakaway pat ka benta nakaliang kari United Kingdom kalapan bana bakisipai kari jongka kilalong kibalapan kre syachat kumno ban pakno syapo kari Ukraine ban yara ban pejlang baka syongsuk syongsangan kan yad baik yad renti Andrei kabae kalong bayo lese kisipai jongkari United Kingdom kin syakta hakibor sipai kari Russia hangta ngilakban krensyai bakat ma kan sanang yai kem ding syushu kumjuru de nakaliang Jerman Chancellor Olaf Scholz ubadai nongyalam kari Germany ulong bakalong kababaklaban khot ya Volodymyr Zelensky kum unong sanchar donbor bat hang ni kapau syai bat ngisung thu balada jai kabakham ya kari Ukraine nakaliang kari Germany ro kan sapa sipai ban yarap lang ya kari Ukraine kabala ban wanra syushu ya katma kabashirkai ladakan jelong shisha kumta